Dobro jutro, dobar dan, dobro večer. Evo, riješio sam i da vam pokoju epizodu prezentiram lično, ali prije nego što počnem, samo da naglasim da je ovo čitanje baš kako je u knjizi napisano i da se u zadnjih 20 godina mnogo što promijenilo. Ali za sad ostanimo kod vremena u kojem je knjiga napisana. Priča se zove Ni smrt ih nije razdvojila. Sjedio sam u sobi, pogled mi je lutao kroz prozor i još uvijek mi nije bilo sve jasno. Treći dio mog sna se otvario. Baka je umrla. U tom saznanju imao sam utisak kao da me neka neizvjesnost udarila, da tako kažem. Šta ako budem opet nešto sanjao? Da li će se i to ostvariti? Kako je to uopšte moguće? Za ljude je najlakše uzeti onu mogućnost koja kaže, ma sve je to slučajnost. Jedino što sam kod sebe primijetio da se ta slučajnost i previše često ponavlja. Sada mi je tek bilo drago što sam poslije toga sna i kod bakine vratio da se malo ispričamo. Da nisam to tada napravio, ne bi se više nikad vidjeli. Dok smo Alma i ja živjeli u Prnjavoru, svaki dan smo se viđali sa bakom, tako da smo se i srodili sa njom. Sada kada više nema, pravo i tužno. Ostala je jedna praznina u srcu koja se ne može popuniti. Živjela je sama u toj kući i sama je umrla. Pošto je prije spavanja pošla da iz druge sobe sebi donese posteljinu, dok je nosila tu posteljinu doživjela je infarkt. Onako u hodu i pala je na posteljinu. Da je sa nekim živjela, možda je se moglo pomoći i spasti život, ali ovako do ujutru je bila već mrtva. Moram reći da je čitav život bio borba. Ostati u toku Drugog svjetskog rata sama sa 5 djece nije to lako. Alma i ja smo bili na sahrani. U kući na zidu još uvijek je visla njena vjenčana slika. Ona u bijeloj haljini i moj djed, koga nikad nisam upoznao. Kažu da je bio dobar čovjek, a baka ga je volila do kraja života. Nije se nikad više udavala. Puno nije pričala o njemu, jer je to puno bolnih sjećanja donosilo. Znam samo da je djed u to vrijeme bio učitelj i jedan od rijetkih sa školom u to vrijeme. Uhvatili su ga četnici, na putu kući svezali mu ruke žicom od zada, prvo su ga pretukli, onda su mu bajonetom oči iskopali i na kraju nožem zaklali. Baka ga je čitavu noć uzalatno čekala, ujutru su joj javili i kad je to čula, krenula je usred pucanja sa konjskim kolima i otišla po njega da ga dovezu i normalno sahrane. Moram reći da ga je pravo volila do groba. Želja je bila da se i ona sahrani kad umre do njega. Od tada je prošlo dosta vremena i sve su parcele oko njegovog groba bile zauzete. Jedino što su mogli uraditi, a to sam ja prvi puta vidio u životu, da iskopaju raku na isto mjesto gdje je djed sahranjen. Tako su i uradili i baka je sahranjena u isti grob sa djedom samo nakon 50 godina. I u smrti su ostali skupa i može se reći, ni smrt ih nije razdvojila. Malo je danas onih koji se mogu zakleti na ljubav do groba. Možda su jednostavno takva vremena došla ili smo se mi tako puno promijenili. Ko će ga znati. Za mene mogu reći da volim Almu i ako bi se ikad dogodilo da se rastanemo, siguran sam da bi i dalje volio na svoj poseban način. Kažu da golub ima samo jednog partnera za čitav život. Ako mu se šta dogodi, ne traži više drugog goluba i na neki način mu se i divim. Moram reći da nekad i životinje imaju više onog ljudskog nego pojedini ljudi. Ti što su mi djeda ubili, uradili su to iz zadovoljstva, a ne zato što su morali. U svakom slučaju, oba dvoje ostaju i dalje u mom srcu da žive. Ne želim da je zaboravim i rado ih se sjećam, iako djeda pamtim samo po slikama i pričama, ali znam da je bio dobar čovjek. Ako poslije smrti postoji bilo šta, mislim da se sad napokon skupan. Negdje tamo gore. Vratili smo se kući tužni i umorni od utisaka sa sahrane. Ne znam da li ste primijetili, ali tako poslije sahrane, kad se sve smiri, čovjek još dugo pokušava da prebere sve što se dogodilo i
probava shvatiti da je sve gotovo. Da nekoga više nikad nema u našoj blizini. I da ga više nikada nećemo vidjeti. Iza mojih djeda i bake ostala je ljubav koju ću pokušati da prenesem na svoju djecu. Vraćam se u Samobor, dan prolazi polako, svjetla se pale, pijem svoj kapućino, prolazim kraj portira, pogledam preko ramena u njegovom pravcu, nije mahao, nije me zvao hitno na telefon, prolazim kraj njega i odlazim u svoju sobu. Moram još sve knjige da sredim do ujutru. A nekada i dobro kad se ništa ne događa. Iznenađenja znaju često da bole.